Kassin Talent TV. Leo tuko Kasindi hapa kwenye watu biko nafanya ile ba sport ya Chaque Dimanche. Nini? Footing. Kaka ni sawa? Ni sawa. Bana kuitaka nani? Mimi njo Serge Emile. Serge Emile. Ndio. Mimi nakuona Kasindi hapa. Ndio likia footing. Ndio mimi nafaka footing. Sasa mbona hapa tunaona magrupe mingi zinakuyaka Chaque Dimanche amkiake mercredi ama lundi ama mardi. Nishani? Bon. Mimi de ma part nafaka footing selo wakati yangu napata. Surtout ma dimanche tunafaka juu kila mtu hakwake ambriemu vya kazi nini ama unamaliza footing unaenda kukanisa. Ni ile tu. Ile tu. Sasa mimi naona kama mnakuwa grupe ya mingi sana. Hamna kufuata kikundi mwa fulani ya watu wako wanafanya footing. Shusa mtu anapasha kusikana mwa ile grupe, tandoa na gonjo, mnapima kumfuatilia, mnatafuta kama mnapasha wana kutarana sasa mnakia ku footing yenu. Bo, ile mimi kwangu kwanja kuko wengine wanafaka footing tando wale waandikia kayo ku hospitali na ordonnance. Mimi kwangu mimi haiko ordonnance. Mimi nafaka footing toujours ku garder mwili yangu na vile sport kwa niko ndani ya mwili yangu. Ile tu. Maana huko wanapatiaka wanasema wewe kuserna magonjwa yako hii usilazo wanafanya sport. Ndio wengine wanatokelelea hapo. Ndio maana tunaona baze bajene na wengine biko muluyenge. Tu sawa naka wengine biko nafaa footing na wanakuya mea baje kama biko nafaa nini parce que kuko sport ya kumaliza tumbu, kuna kwa sport ya kuleta biceps, kuna kwa sport mbalimbali. Kisha wale wote baje kama wanafaka sport gani. Sasa kuna kwa mtu mwenye mimi nakutaka iko naenda ku footing, asha sheri. Asha piga kiatu akufunga mguu. Anapiga kangadadi. Anapiga na yayulu kisha anatia sakame. Ule anakia ku footing, hiyo pia anakuya unaona ule hai. Si njoo maana nikwambia sema kila mtu anakia ku footing na iko na keke na niko na objective yake. Hivi yule naye iko na keke na muleta. Anakia mwe rendezvous. Bon si jue sasa. Unasikia wale watoto ni sawa wanatoka kule sapiga kasaka me hapa hivi. Fanya tasio na mtoto wako ule msika nenda mu rendezvous hata rudia mbio. Okay, merci. Hapa ni Kassin Talent TV. Tuendelee kufuatilia sous le sponsoring de Calebo Business. Merci beaucoup. Okay.